Cuma di rumah, kalau Plie, yang diumut sah.jingkynmaw, yang tinggal asal Senem, yang Jingiasenhsls Umyiap distrik. Bukan Plie ni kan? Boleh. Jingiasenhsls Umyiap distrik, Presiden Church of India. Umaudak sah.jingkynmaw, sah.jingkynmaw, yang jingdap asan Senem, silver jubilee. Jingiasenhsls Umyiap distrik, sejak dari sebab letnyo, dua ajar Al-Quran, Plie dari Reverend A.T.Sohliyaia. Chairman Jingiasenhsls, Presiden dia, Presiden Senat Sabni, Khat Brik November, Ajar Al-Quran, Ketim, Tukit Pima, u.Re. Tanya tu. Miao Plie, Bapa Jungi Plie, Wan Yudan, Mas Rejak. Dalam tadi umur, kemudian kembali pulang, kemudian kembali. Sah.jingkynmaw, jangan kita rakhi, jangan kita yjubilli. Itu baik, kita bintang jommi awalai, kau nyumat, kalau bukan dengan apa, kan Jingiasenhsls nak lagi long din di benua, jadi Jingiasenhsls cekam ke jommi, kau Jingiasenhsls, apa cakap dengan lum, kau jadi cekam. Isni dorang kata awalai, isni kita bangsa, Jingiasenhsls Umyiap distrik.